Lakhain korapho nilip constituency ke parlo koilamati havar pen ka helo kilometer krep pho so se inglong havar ke do arar tum ke dam tang don thong ke brai si so se arar ahemtun tomon karting ke japan ki sung ke pho ahemtun atuma phan ake joy pen Caritas India la pen Jirsong Asong Cherapsi ki sung ke pho arar atuma phan hem phelang sanghan mate ke chu ki jun kerap ke pajir dam Lasom si ke damtang jangmi chikloni phainer ke barni kang sampor phai ke thoma por malom men tomon karting ke wangke jabahut nilip constituency ke parlo upper Deigrum lokhiram rongphar aronga havar don troke ahem ruprayan pinlo lapen doni kora pho ahem sarnung arpong tomon oi pilapsi ke do ke thak ke chogijun perian ta chamlapsi na hok durun tilo laso ki sungtong skot pen Pinang an pirang ke tum birta pang dak ponder phila so birta ke theklong kangjin so pen ke dam tang na pen non pu anta munir tum hemrit ke na hok ke chokijuna son kawe hangjo hanghaya tum phan khela pen dhurom plak pin pen asona ki sung ki pho tum phan kirap ki pi ing ton te pin lake Caritas India la pen Jirsong Asong Diphu tum chelang rapet pen kirap ki pajerdam aru chikloni phai hiniani father Thangkachen Joseph director of Jirsong Asong Diphu Karbianglong District Sister Jennifer T Coordinator of CI Project Lapen Rohila Rongpipi Coordinator of Inclusive Development of Children and Youngster with Disability Project Mate IDCYD Atum Koilamati Pen Had Upper Deigrum Lokhiram Rongphar Rong An Kedam Kewang Kisungpik Mate Lan Towar ke hengno inghan langbung Tomonar ve charsi lunsi chipaduk pik pensi kisung ki phorar tum ahem along palidam si kadokave don thong kebrai si so se ahem tomon charting ke wang ki chapahut ki ong dungarar tum kisung ki pho arar tum aphan sangdali sabun kichu ingti phiroyathe sini harsun ke air jangthu hem philang na pena sona son kira pajernam lo lasi kisung ki pho ve garar tum hin pen Caritas India la pen Jirsong Asong Diphu father sister tumaphan mekri club proof pen kachuro pajer ponanti la pen harapu Jirsong Asong Diphu coordinator of Inclusive Development of Children and Youngster with Disability Project Thihek pen IDCYD klembang phi rohila rong pipia hin pen pirang ke thengno lam the ke jai pon ke napuson akisung ki pho dolang pelotang te nilitum kai kita thek an pen kiun an pen lason kirap ki pajer pon thu bomje phansi nilitum kai kita chisik ding si do pusi lam thi jai pon thu bonta isi ningduk pikalam theke towar kawe kisung ke thek long pen nilitum ningduk pikan lo pusi than pon thu upper Deigrum siduk non upper Deigrum along wang si tani tum isi pudang lo pote kabidat ara tum han dri pudang ka chok lo chu dam tang la tumon ar ti thi pe na jok a hem ar ti hinu du resimet per la ting ti pon et la pen ti ar pong hem no lap a tong phan sini tum non akira pa phan sini tum wang lo sidang tum ti ron pon ting do ting la bang ke don chok tum phan sini tum han di tum ke ting tum wang lo pi lo a ting a puti la pen ke 7 puti la pen 9 puti ana ting ti tum wan pi lo ang tum nang di sang ke ting pen Abang itu makan kicau kijuna dia pan itu konsep apa nak hormon itu wan kilo nanti sang dulu alu dandi jangki lepas ke sini inti lepas ke sa lepas ke lagi nak hormon itu wan kilo jelas tu kami tinggi trend konsep lagi Caritas India tu cuma support dulu sini itu ada distribution bangke facilitated by Jirsong Asong sini itu ada emergency relief for loss of houses and the support of the essential food item in Karbi Anglong Assam. Sini itu ada kali pinabang itu dam fiji labang ke best Karbi Anglong jadi kendeng along ada labang ke don poke bai si teman ali sampai tido so ting jukni itu kupi makiron ada teman teman ni akan si ron dam. Mo man like him kasi nang dito mahin ko nako phelang se tami ting phelang se mi ko nili ki pithu ko ani tin di so to enjoy ko kana ko ni ya pero pili tulo pen sing mi tum hem piru rai tum stami ke long pen po yo churulo nang lemen ke arong ke arong terang Koilamati pen Samsung ti carbing long life